da vas pozdravim ispred Udruženja odbojivača golubova NDS ekipa Rvašajić 2010. Ovo je danas za nas velika stvar, 5 godina postojanja, jubilej, jedno lepo dešavanje u Bašidu, jer mi smo prvi koji u istoriji Bašida, koji su prvi osnovali i legalizovali, kako bi rekli, Udruženje odgojivača golubova NDS ekipa. Hteo bih da pozdravim naš članove iz Melnaca, hteo bih da pozdravim gospodu iz Kuda, hteo bih da pozdravim gospođe Miru i Zoru iz Udruženja žena, Udruženje pčelara Žiku Lazičića, ispred Pravoslavne crkve Janku Paju. Tako, hteo bih da pozdravim mog velikog prijatelja koji je došao danas iz Srbije, iz Grdelice, 500 km danas preputovao da bi danas prisustvovao ovde. Ujedno, hteo bih da pozdravim sekretara mesne zajednice i predsednika Zorana Petrovića. I sada bih pročitao šta smo mi u ovoj 2015. godini radili, jednostavno da se pohvalimo našim rezultatima i to je to. U ovoj godini, početkom marta, Upravni odbor doneo jednoglasnu odluku da udruženje izađe iz Sportskog kiparskog saveza Vojvodine zbog grubog kršenja statuta i pravilnika. Tako da je udruženje nastavilo da radi u skladu sa statutom i pravilnikom udruženja. Takmičenje smo sprovodili kao i svake godine, gde smo samim tim uredno isplanirali takmičenje i napravili raspored suđenja. Seniorsko takmičenje je započeto 25.4.2015. a završeno je 21.6.2015. godine. Juniorsko takmičenje je započeto 27.6. a završeno je 6.9.2015. godine. U 2015. godini imali smo prijavljeno 21 takmičenje sa seniorima, a 10 takmičenja sa juniorima. Da smo dokazali i pokazali da je naše udruženje jedno od najboljih udruženja u Srbiji, to je dokazao Goran Saravolac, koji je prvo takmičenje 10.5.2015. izleteo sa njegovom ekipom mužjaka 19 sati i 7 minuta, gde je dokazao kvalitetan rad i umeće sa golubovima i samim tim svrstao naše udruženje tamo gde mu je i mesto, svake godine u sam vrh tipleraštva u Srbiji. Naravno, to i nije jedini Goranov rezultat u 2015. godini. Goranova ekipa leti 31.5.2015. godine 17 sati i 12 minuta, gde ista ekipa leti poslednje seniorsko takmičenje Long Day 20.6.2015. godine 17 sati i 32 minuta, gde postaje i najbolji takmičar sa osvojena 3 pehara u našem udruženju. Ipak, Goran nije jedin takmičar u udruženju, a zato se postarao njegov otac Stevan Saravolac, gde je pravio zavidne rezultate. 9.5. Stevanova kombinovana ekipa, 2 mužjaka i 1 ženka izleću 16 sati i 12 minuta. A za kup takmičenje koje se održalo 30.5.2015. godine, njegova kombinovana ekipa izleće i pravi vreme od 17 sati i 2 minuta. Ilija Kozomora iz Kikinde nije imao puno sreće. Tako bi se moglo reći, on je leteo sa njegovom ekipom 21.6. preko 18 sati. Prekidom takmičenja nije uspeo ispuniti normativ pravilnika i samim tim bio je diskvalifikovan. Što je važno, Ilijine ptice su ostale da lete do kasnih noćnih sati, gde se Ilija uveri u kvalitet svojih ptica. Što se tiče ostalih takmičara, nekima nije sreća bila naklonjena, a pritom i Soko donao svoj doprinos, gde je ovde sve popularniji i popularniji. Što se tiče takmičenja sa juniorima, takmičari nisu uspeli da spreme svoje jata zbog vremenskih uslova, znali sami jer su velike vrućine. Teško je jako odraditi po tim velikim vrućinama, spremati golubove. Takmičenje juniora možemo slobodno reći da je obeležio jedan staro novi takmičar Miloš Kljajić iz Kikinde, gde je njegova ekipa od 5 juniora proletela dan i ušla u mrak. Međutim, nedostatak sreće gde je svima nama neminovna sreća, u ovom pobiju odrazila se i kod njega, gde Miloš nije uspeo da obori svoju ekipu juniora u predviđenom roku, predviđenom roku propisanom pravilniku i dobre diskvalifikacije.
Naravno, Miloš je ostavio posle ovih dešavanja svoje jato golbova gde se kasnije uverio u njihov pravi kvalitet. Zaključak. Za 2015. godinu da mnogo udruženja mogu samo da nam pozavide na našem radu, zalaganju i umeću. Sa našim ljubimcima, naše udruženje će nastaviti sa još temeljnijim radom i pokazati svima zašto smo jedni od najboljih kikleraša u Srbiji, a i šire. Živeli! Ukratko sažeto, definitivno to je taj rad za ovu godinu, 5 godina postojanja. Zaista svake godine dokazujemo i pokazujemo da umemo da radimo sa golubovima, da imamo kvalitet, da jednostavno golubovi ovde iznad ovog bašajevskog neba krase ovaj bašaj i to je u celini jedan lep hobi i to je to. Zahvaljujem svima što su danas ovde sa nama, velika mi je čast da ste ovde sa nama. To znači da se nismo ugasili i istrajat ćemo u svim nedaćama koje smo imali do sad i u buduće. I želim vam prijatno večer. Zamolio bih Zorana Draginu da dodeli Goranu Saravolcu 3 trofeja, 3 pehara koje on ove godine izleteo sa njegovim pticama i to je to. Zorane, Gorane, izvoli. Ide tamo, Znači, Goran Saravolac, 10.5.2015. godine, njegove ptice su letele neprekidno 19 sati i 7 minuta. Goran Saravolac, 30.5.2015. godine, njegova ekipa je letela 17 sati i 12 minuta i Goran Saravolac, 20.6.2015. 17 sati i 32 minuta. Još nešto bih hteo da kažem. Ove godine smo kupili zahvalnice, jednostavno imamo dobru saradnju sa predsjednikom mesne zajednice, čovjek koji je naša potpora i koji nam uvek pomaže. Naravno, sva udruženja i sve sportske klubove, zato smo najjači i najbolji kad smo najsložniji. Hteo bih da uručim plaketu za Zorana Petrovića, predsjednika mesne zajednice. Za dugogodišnju saradnju i za, jednostavno, najbolji su najbolji uvijek. Evo. Snimam, dobro. Još nešto bih hteo da kažem, lovačkom udruženju smo uzeli isto zahvalnicu, dugogodišnja dobra saradnja za njih, jednostavno ljudi nam izlaze uvek svake godine u susret, žao mi je što večeras ovde nema niko ispred predstavnika lovaca, ali malo pre mi je jedan od ljudi rekao zvanično, znači da su danas imali neku radnu akciju i da su jednostavno zbog toga su izvinjavali se i to je to. U principu njima će biti uručena naknada i to je to. Sad, ovo je kao šlag na tortu, jedna velika stvar. Ovaj čovjek je ovde, što stoji pored mene, on je Zoran Dragin, velika legenda i ja njega poštujem i kao mog prijatelja i kao oca i mislim, čovjek je prvi osnovao je najstariji kiparski savez. Za vreme stare Jugoslavije je danas i ovde i zato smo odlučili da jednostavno i njega nagradimo sa nekom, kao jednostavno sa jednim lepim poklonom, da ima eto za naše udruženje i to je to. Eto. Zorane,